Isabathe lihle bathandekayo, namhla kumhla ka-10 April 2021. Esabatheni kuyazila ukungaqoki isudu ungubaba ngelanga la ngesabatha, kodwa liza ngixolela bazalwane. Anyway, sesihambe one milestone in this channel ayabanda broadcast.
My name being Ayabanda. We discovered that we've done 1 year. So today is a special Sabbath to all of us here at Ayabanda Digital, and as well as to all of you, our viewers, our subscribers, whom we want to thank for being with us all this time. And there have been other people who have been instrumental in shaping this channel to be what it is, contributors, the likes of Melus Ndlalambi, the likes of Ndabezi Ntlesibanda, the likes of Umtutuzi Nkandla. Thank you so much, gentlemen. And Mfowethu, Ayanda Sibanda, congratulations, Mlamleli, for Ayabanda Digital Broadcasting, for the sterling work you've done. I've noted, Tukuba, it's now your 1 year anniversary. You've got over 63 videos on your channel. You've got over 23,000 viewers. And my subscribers they've grown up. I see they're over 400. So may the Lord bless you. Kosikubusise mfowethu, ikuthungamelele, and thanda ukuba ngikufisele inhlanhla nobuhle bonke obuvela enkosini yethu. So God bless you. Thank you for giving to the Lord. Thank you for being consistent. Thank you for not giving up, and thank you for contributing to the building of the kingdom of God. Your reward will be greater if you remain faithful and good at what you're doing. So as my message, on behalf of Melville Broadcasting Network, I give you Matthew chapter 25, verse 23. So do remember to always be faithful and good in what you do. Amen. Siyabonga Ayabanda, halala, 1 year to you streaming. And I think people don't know that you're actually an accounting major. You're not a film person. So for you to be doing film as a side hustle and manage to stream for a full year, it speaks to your resilience, it speaks to your hard work and your dedication. And I've known this guy for about 21 years, and trust me, over all these years you cannot tell that it's an accountant who's doing all these film things. He's been good, he's been learning, he's been acquiring even more skills by the day, and the future is even brighter. Greetings, my dear friends. My name is Mtutuzi Nkandla, and I'm also known as Mr. MK. For today, I want to share my congratulatory message with Ayabanda Digital Ministry. They've been around for a full year, sharing the good news of the kingdom. Doesn't Matthew 24, the verses 14 say, "This gospel shall be preached to all the world as a witness to every nation, and then the end shall come." These, my brothers and sisters, have put their hands on the gospel plow to share the good news of the kingdom. And you who are watching and subscribing, for following and supporting this ministry, may God bless you twofold and even many times over. For the support that you give, whether it be by prayer or financially, it means a lot to a ministry. May God continue to move your hearts and influence your purses. Before I sign off, bekungaba kuhle ukuthi sithandazele yona le ministry ukuba ikhule, idlondlobale, igcwale umhlaba wonke, iqhubeke ngothumo lwevangeli ukwenzela ukuba inengi lize ekumazini uNkulunkulu lekumkhetheni njengenkosi lomsindisi. With your permission, my friends, would you spare a moment to pray together? Let us pray. Kind and gracious Father in the heavens above, as we find these moments of celebration, we place an Ebenezer stone saying, thus far you have been with the Ayabanda ministry, thus far you have led them. We share in their joy. We may not share in their experiences, but you have walked with them every day and every inch of the ground they have covered. Dear Lord, continue to reveal more truths and give them messages for the time, so that even as they share them, may they find willing hearts and willing minds to receive the new truth and come to a knowledge of Thee. And above all, dear Lord, as you bless us as individuals and corporately, may you bless their families. May you attend to all their needs and desires and fulfill them according to your riches and glory. I also want to pray
for the followers and the subscribers. Dear Lord, as they expend resources towards learning more about you, may this not be in vain. Above all, prepare us for your soon coming kingdom, both as Ayabanda ministry, as followers, and even as core evangelists. This has been our prayer of faith. In Jesus' name, amen and amen. My good friends, it was so good having time with you. May God bless and keep you and grow your experience and all aspects of your lives. Good day. Usihlwithile injabulo yempilweni zethu awekufa sigoneleni na usithathele ukukholwa yempilweni zethu Baba sibheka kuwe sidinga amandla amasha izinhlungu zasemhlabeni sisishiye sibuthakathaka Baba sibheka kuwe izinhlungu zalomhlaba sisishiye sibuthakathaka. When we started this work with my brother Mlamleli Mthembo, we didn't think we were going to get this far. We thought it was something that was going to last just a few weeks and we are done. But all the same, here we are today, 12 months later, and Evangeli lokeli hamba, Evangeli lani lokeli kwabitela. Special mention to some viewers who are always there on a Sabbath. I know they are there. The likes of Vijay Isbanda Uvusa, the likes of Faith Mzizi, the likes of Joel Itai, the likes of Tandegile Melissa Ngube, I think she must be in Kulmani or Mkanwini or something like that. The likes of Tendai Stole, Sialbonga, all of you for being there. We hope you will be blessed and you will continue being blessed forevermore. And hopefully, if we don't meet on this side of the sun, we will meet on the other side when we get to heaven. Did you think we were going to come this far when we spoke that day? No, like what you said, we thought it was going to be a 3 months program, a lockdown period. But ungenela kwaNkulunkulu la namhlanje, I was surprised when you called me ukuthi it's now a year. Mina ngingabali bengingazaye ngicabanga njalo kodwa ke siyabonga ukuthi okufike umnyaka sichumayela sami ukuhambisa ivangeli. Yes. Go ye therefore. Testimonies that nama testimonies akhona wonke sithi malidunyiswe igama lenkosi. Kulabantu nje abanye ifamily abanye engingabaziyo. I think
WhatsApp engangayithola from someone ose South Africa ebonga ekhuluma wathi ukuthi ka ngimazi yena kodwa uyangazi so ivangeli selifinyelele ebantwini abaningi ilokho elihamba ebantwini abaningi umlimo uyathungamela ngalokho siyambonga siyabonga uNkulunkulu uke wabonga abanye abantu abathize lami ngithanda ukuthatha ithuba leli ngibonge abafowethu abanye abadala kakhulu kulami but ngizababiza ngamabizo ukubonga umfowethu uChris Nala laye lapho esihlangana khona uhlale ekhala ukuthi saphuza ukuqalisa but at least sagcina siqalisile mbonge uPrince Buche ngomunye wama-pillars of strength empilweni nekukholweni mbonge ke uGasela umgcini usathando mbonga kakhulu laye ngomunye osincedisayo umthandazo advice uKhitho Moyo Sabusi brawam lapho khona siyabonga then kulo Sisu Sli use UK siyabonga kakhulu Nompintshi umbonisi nonkosikazi wakhe uno mbonge lo Macebo Noma bese mbonge ifamily umama eChabalala uda uCece uBheki uDedi siyabonga kakhulu ngokusixhasa ifamily yabo Mthembo yonke layo ukusixhasa umsebenzi lo usamkhulu umango usamnengi kodwa ke xa kulabantu abasiphathisayo kuhle kakhulu umtutuzi njengoba eqanjiwe ngomunye naye ohlala eseduze kwethu esiphathisa siyabonga kakhulu umlima senzele kuhle umlima siphathise lapho ibona kumele sincedise khona lesincedise we are open for any advice engabuya umlimo abesesenza umsebenzi wakhe kulo Namqhele siyabonga ukuhlala lesixhasa umlimo asenzele kuhle Amen and amen again. Amen. One person that I know, they've been blessed so much from this channel, these sermons and everything, is Faith Mzizi out there in the UK. Thank you so much. Ngohambo lwesikhrestwini mina ngiqasa ukungena eSabatheni ngisesikolo ngo1990 ngithanda ukubonga imuli yakomoyo NH Moyo Kensington Mrs Moyo wayemfundisa esikolo moyo wanxusayo echurch wangikhuthaza ukuze kufike lesikhathi umlima ngane ngasiphathisa omnye umuntu wayengincedisa ngoba uMangena semangena lo Ben Chisango xa ngiqambe kuhle isibongo ngabantu esasuka emuva ngale lo umfundisi sese-South Africa uThemba Ndlovu besincedisa uCB Ndlovu sisiya eBhinga Great Controversy babe ngigcinile eduze la ngisesengumfana omncane anzaye ngicabanga ukuthi kuzafika kulesi sigaba ukuthi kwelinye ilanga uMlamleli uza bephuma ku YouTube asithi YouTube ngiyabo Michael Jackson kuphela kodwa ke umlimo sekwenzile siyabonga kakhulu bafowethu lapho elikhona asibambelelene ekukholweni isithembiso uJesu asinika sona ukuthi uyabuya nxa ebuya sibe sonke ekusindisweni kungadunyiswa umuntu kodwa kudunyiswe uNkulunkulu osezulwini kulabanye abantu enhlangane labo nami sengikhulile bayangincedisa kakhulu empilweni abantu abanjengabo Clement Chuma uLimukani Mpofu bangixhasa empilweni so kuqhakathekile lathi asincedisana nempilweni kasibambeleni ekukholweni kulezi vunguvungu okwakhuluma uAyanda ukuthi umhlaba lento zawo zingane zithi but into eqhakathekile ukuthi njengabantu sibambelele ekukholweni kulensindiso ezayo
umlimi asiphathise, umlimi asenzele kuhle. Siyabonga. Hama usarasikiwe netariro. Jesu ariko. Jesu nunuriwa angu nati muri rwiro oh mpone sinyara mazambudziko ndati Jesu nunuriwa angu imi tenzi muri oh mponesi oh mponesi oh muma tambudziko dimi Jesu Ndatimuri chisha angucha angu imomu pasiri seretima dofara nemi kwajo mudangaro renyu ndatimuri chisha angucha angu tenzi imomo pasi muzeredi masho imo mudangare enyu imichesu ndatiche Sarabio chete chete wakafanira kuti mwoyo yedu iimbe rwiyo rwa Jesu gwayana ramwari. Hama usarasikirwe netariro. Jesu ariko. Jesu anopfura Jesu Jesu imitenzi wangu Jesuaka andina Jesu tochoka Jesu Jesu andina imweha ama ino pinda Salibonani, thanda ukulibonga lokulibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga uNkulunkulu amathuba asipha wona wosakwamalanga izikhathi zonke. Siyambonga uNkulunkulu akho konke asenzela khona. Njengoba sike sakhuluma, siyabonga ukubana umlimi sesiqhubile ku program yona leyi sokuli 1 year sichumayela umlimi asenzele kuhle, umlimi asiphathise. Themba ivangeli liyasifinyelela ngamunye
lapha esikhona umlimi kasenzele kuhle. Singakhohlwa lokhu ke sihloko esithandekayo njengabantu emhlabeni siphila labanye abantu kasiphileni kuhle labanye abantu. Kasiphileni kuhle labanye abantu. Ukuphila kuhle labanye abantu, ukuziphatha kuhle ebantwini inhlanyelo enhle. Kwelinye ilanga ke baza kukhumbuza abantu bekubonga. Then ukungaphili kuhle labanye abantu lapho inhlanyelo embi. Kwelinye ilanga uza kuba lenhloni. Omunye umuntu esekukhumbuza ukuthi ha ubani ndoda wakwangiphatha kubi, mama wakwangiphatha kubi laphana, kube sokusiba lihlazo elikhulu. So umlimi kasiphathise, umlimi kasisize njengabantu, kasiphileni kuhle labanye abantu, kasizameni, kasiceleni amandla lenhlakanipho komlimi. Siphile kuhle labomakhelwane, siphathe kuhle abantu esibaziyo lesingabaziyo. Then okuyokulandelayo kumele uNkulunkulu asincedise khona yikubana sibe lokudlelana obuhle loNkulunkulu. Khonokho kasikukhulekeleni, kasikuceleni. Thatha ithuba, angithatha ithuba, mbale iBhayibheli, thatha ithuba ukukhuleke, ucele amandla, ucele inhlakanipho. Ukhulume lo mlimi ubusuvuma la uNkulunkulu akhulume lawe ngelizwi lakhe. Umlimi asibusise, umlimi asigcine esandleni sakhe. Ngelanga leli likhulu kangaka elethu, ilanga lentokozo, sithabile ukuthi sesifinyelele eminyakeni 1 year sisemsebenzini, sisentshumayelweni, sisevangelini. Sikhulekele ukuthi umlimi asiphathise, singalahli ithemba, singalahli ukukholwa endleleni. Asibambe ndopho namhla sifuna ukuthaba, sikhumbuzane njengabantu ukuthi hayi man, sihloko sethu sithi sina Okwemhlabeni stadium kuzaphela. Sisemhlabeni stadium. Ngomunye umfowethu athi oyejayile ukuthanda ukuthi Umhlabeni stadium kuyadlalwa sithobe sithandekayo, kusemdlalweni lapha Emhlabeni stadium ziningi izinto ezenzakalayo. Ngike ngabona, ngikhumbula kumbe kunamhla kumbe kuyizolo, i-headline umama oklinye wakhama istepsa and umntwana wakhona emncane wamkhama wambulala. Ube ngena 16 years. Ube umntwana omncane kumbe ube ungrade bani ukuthi singathi umcaphule ngani kumbe umphendule njani, but umuntu azafika esigabeni sokuthi akhame umntwana ambulale ngoba istepsa sisemhlabeni stadium. Sasike sezwa amadoda egamula omkawo, sike sezwa komunye umnyaka umama owazibophelayo wabophela abantwana wasezibophela. Sesike sezwa abantu bebulalana. Abanye kusithintile khonoko, saphila phakathi kwakho, sahlangana lakho, sakhala kwasizwisa ubuhlungu. Sesike sabona, sezwa izimpi, abantu besilwa ngemihlobo, tribal wars, amaHutu namaTutsi. Sesike sakubona, siyakubona eZimbabwe lakhathi esiloke siphila kikho. Umhlaba khathesi ungabukela ibhora, ama-players ayaguqa, Black Lives Matter. Abantu Emhlabeni stadium kasithandani. Tribal wars, racial wars, sikhangelelana phansi ngemihlobo lokuthi umuntu uzalwa ngaphi uphuma ngaphi. Sisempini kulesi stadium, kodwa into enhle ukuthi okwalo umhlaba Emhlabeni stadium kuzaphela. Kungakapheli nasi sicelo kimi lawe, ungabi lesandla ekulimazeni abanye abantu, ungabi lesandla ukuthi abanye abantu badangale empilweni, impilo zabo zibe buhlungu, bangakholisa impilo ngenxa yakho, ngenxa yami. Umlimi kasiphathise, umlimi asisize, asiphileni kuhle njengoba nje Emhlabeni stadium, balekela ukukantsha abanye abantu. Nxa ukantshiwe xola impilo iqhubeke, kasigijimeni sibakhangele ndokho, right?
John 14 verse 1 kusiya ku3 wonke umuntu uyayazi lokuyihlabela abantu bazibayihlabela. John 14 verse 1, right? Ulesithembiso esihle. Do not let your hearts be troubled. You believe in God and believe also in me. In my Father's house, lilalela kumnandi lo, lingavumeli inhliziyo zenu zikhathazeke. Zihlobo ezithandekayo nxa ngikhuluma so kulabanye abantu asebecikizekile imzimba, kulabantu asebenatha amaphilizi abo depression, kulabantu abahamba kuma therapies ngenxa ye stress, ngenxa yawona lo mhlaba. Njalo lezo stress lalolu hlupho kaluzivelele lodwa emoyeni, izinto ezenziwa ngabanye abantu bezenza kwabanye abantu. Hlaba usikhalisa inyembezi njalo. Khathesi ngaze uhlale ulalele lama doctors ekhuluma ngayo nale into esiphakathi kwayo. Ngakula muntu olengcazelo esuthisayo. Kuyabanga ukuba lethemba kwakhulunywa ngama vaccines athize lamabizo awo esanda kuphuma kwalandela abanye besithi lega ayikho right, lega ayikho right. Umhlaba osisithathela ithemba lentokozo. Omunye ubaba wakhuluma wathi enye into enzima emhlabeni ukuthi welatshwe ungaguli. Kuthi siyakwelapha sifuna ukuhlaba kuphe awukaguli wena. Hlabo njalo usinika ithemba. Umhlaba olama organizations amanengi azama ukuhlanganisa izinto kule kulalokhu kodwa umkhuhlane ilokhu isanda. Kulama organizations athi wona ayancedisa abantu abalambayo, but banengi abantu abalokhu belamba. Kulabo AU, kulabo SADC, kulabo UN, bayahlala phansi nxa bediscussa kwangani banika umhlaba ithemba, lingekho ithemba. Akula muntu ole solution ngoplanet Earth isihlobo sithandekayo. Ngazi bahlale esibaziyo bangena baphuma oKofi Annan. Bachinto zingahlangananga, bachiya izizwe zingahlangananga bethungamela i-organization okuthiwa United Nations. Yake ngibone la ku TV ku news kulezigwagwagwa ezibhalwe United Nations. Abantu bona bafuna uku-unite ama-nations ngombhobho, which is impossible. Lanxa kunjalo uJesu uthi hayi abantu sebehlulekile ukulifida kulama organizations ama-NGOs athazabuya lokudla, sebehlulekile inhliziyo zenu zingakhathazeki. I-United Nations isihlulekile, iSADC yehlula lokulungisa okwenzakala eMozambique. Umhlaba kuyizimpi ukusa kwamalanga. uJesu uthi yena inhliziyo zenu zingakhathazeki. Ihu i-address umhlaba isitshela lokugula lokhiyana, imkhuhlane imila ebusuku lemini. Kungakatholakala i-vaccine ye-AIDS sokuthutshe i-COVID-19. Lanxa kunjalo uJesu uthi yena hayi lingavumeli inhliziyo zenu zikhathazeke. Okwenu kholwani kuBaba, likholwe lakimi. Ekhaya likaBaba kulezindlu eziningi. Ngale ivesi imnandi le. Khaya likaBaba kulezindlu eziningi. Ngiyahamba ukuyalilungisela indawo. Ngiyahamba ukuyalilungisela indawo. And verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again to take you to be with me,
kulezindlu eziningi ngiyahamba ukuyalilungisela indawo. Iverse le isihlilungisa konke ukuthi umuntu engafa kalungisa indawo ilungiswa nguKristu. Izindlu vele zinenge ekhaya, okungekhoyo indawo yami, okungekhoyo indawo yakho, indawo ukuze eyami le yakho ibe khona ezindlwini ezinenge ekhaya ukuthi wena lami samukela uJesu njengenkosi lomsindisi abe sesiya silungisela indawo. Zindlu zinenge. Xa kulenye into enika abantu isibindi emhlabeni, mbona umuntu sibile sehamba kuhle selesibindi esephakeme lwako abanye abantu afaka izandla ezikhwameni ukuthi umuntu emhlabeni abe lendlu. Hamba phela sengilendlu. Sengilendlu extendile yasengilendlu. Wazi lokutshintsha ukukhuluma ngenye labanye abantu bakhangele ngelinye indlela siyakhuluma labantu abangela zindlu. Nansi good news, la maloja nansi verse emnandi ekhaya lika baba kulezindlu ezi la ungaba le yakho. Mani mphombe ufakaleli ibala ngokuswelakala kwenhlanhla nxa sesingale awungeke udayilela umuntu ngendlu yakho ngoba sonke siyabe sesilezindlu. Nje sabe sechiye dindile achiye ethembisile athi yena ngingaqeda, I will come again, ngizolithatha ukuze lapho engikhona lani libe khona. Asambeni 1 Corinthians 2 verse 9. Kumnandi lokhu kunika ithemba lokhu kasibambeleleni singalahli ithemba ekukholweni. 2 verse 9. However, as it is written, what no eye has seen, ilihlo elingakubonanga. Zihlobo ezithandekayo emhlabeni sesibona izinto ezinhle. Besijayela imoto ezivuleka so sibanda. Emhlabeni sokule moto ezilezivalo ezivula so. Osekusele kuphela ukuthi imoto ikukhulumisa. Nxa ureversa ku screen uyabubona emuva. Awusakhiphi ikhanda uthalaza hayi. Sukhangela khona apha ku dashboard ku screen ikutshengisa ukuthi uyangaphi. Ungaba seduze le phila ube seduze le gate iyakutshela. But iBhayibheli lithi lona kulabo abahlakaniphileyo bamkhetha uJesu njengenkosi lomsindisi babambelela kwaze kwaba sekupheleni, kwaze kwaba semaphethelweni kule inye into uNkulunkulu wena kulungiselele yona ilihlo lakho alikakubona. Hey, lihlo zonke izinto ezinhle oseke wazibona emhlabeni ziyabe zingekho ezulwini ngoba ilihlo lakho selikubonile. Asambeni. What no ear has heard. Sasike sezwe music emnandi. Bahlabela abantu uzinwele zisima so. Sokumuntu yabantu bahlabela uzwa amazwi amnandi. Bhayibheli xa kulento ezinhle okwazizwe ezwa amazwi amnandi wakwawezwa awakho osuwazwile afanana nalingana lesizawazwa mzwana uJesu esiza. Khona sizezwe izinto ezimnandi empilweni, khona siyakuzwa ukuhlabelelo kumnandi. Ilihlo alikubonanga lendlebe kayinjani ayikakuzwa abesedlula afike lapha thina. And what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love him. Mali dunyiswa igama lenkosi kunengi kuhlokumangalisayo uPaul waswela amabala ukuthi achasise ukuthi mhla icilongo likhala, mhla uJesu esiza, mhla sisiye ezulwini kwini esiza kubona. Vele into emnandi ukuthi kona
kube labanye abantu Jesu abathola befile bavuke baphiwe imizimba emitsha sibe sesiphapha si-oppose sehlule sikhulele i-force of gravity ingabi lamandla okusidonsela phansi siqansi manje kulilayele ezulwini cekulayele ezulwini nxa uJesu ebuya sisuke emhlabeni lapha sihambe siqanse sithi sedlule amayezi sithi sedlule inyanga sithi sedlule inkanyezi sonke siyapho sedlule ilanga siyele phezulu nxa sithutsha so sibona ukukhanya manje ufake engqondo labantu yake libone mina ekhaya kusensusa nxa sivela khona ngale sithi so singacapha laphana ewindamey emqansweni kuloku libhakane kubhalwe welcome to Bulawayo lathi sesikhona ngale sesithi sithi siyaqonda straight so sibona ibhakane elihle elibhalwe welcome to heaven and have a pleasant stay. Ngapha akhona amabhakane athi welcome to Bulawayo and have a pleasant stay. Uthi ufika koBulawayo kungabi le pleasant stay uthola amanzi engekho lamagetsi engekho zingakhiphi. But ngale siyathola yonke into isilungisiwe uJesu uyasithatha yonke into isilungisiwe. Have a pleasant stay. Ye mani ngikhipha imhlolo la. Khathesi emhlabeni ukuthi ilanga liphume sajonde lize liyetshona sibanda yikukhipha imali iwaya. Just imagine ukuthi kuleli ilanga esizaqalisa ukuphila kungela enye into okuthiwa imali ungabhadali lutho ungakweledi lutho ungenzi usiphile sesisidla izithelo zokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi nxa Okwemhlabeni stadium sokuphelile kulentokozo emangalisayo uJesu abuya nayo umlimi asenzele kuhle asibambeleleni ihloka lokubonana lengqondo ayikubona seke sibone bezama ukutshengisa abantu bedweba kulamapikitsho ukuthi kuyabe kumenjani ngakho kwaziyo ngakho akubonayo sizakuqalisa sonke kanye lokhu umlimi akulungiselele abamethembayo labamkholwayo mina ngawe kasibe kulelo qula elizafika limanga ukuthi kati umlimi ubusigcinela into ezingaka ezinje asigijime. Revelations. (21) verse 7. Siyasuka verse 1 sorry 1 to 7 Revelations. Kuzake kube mnandi emhlabeni kuzaba mnandi emhlabeni. Khathesi emhlabeni uzibona ukuthi emhlabeni akubalansa ukho kuhle. Abantu bekhala kulabo abantu abathi hayi ngakuhlala kunje so. Hlala kunje so. Zibheda kwabanye ziyakhipha uJesu uyabuya zokulungisa lokho uJesu uyabuya zokulungisa lokho sesizabona abantu abafisa ukuthi ngakuhlala kungela fuel ukuze kibo zibahambele ngakuhlala kungela mpuphu ukuze zibahambele kunabanye abantu kulamanye amazwe abafisa ukuthi ngakuhlala kule covid ukuze bathengisa ama sanitizer mhlaba uyathaba kulabantu abathabayo abanye abantu bethwele nzima ukuze nathola imali anothe iningi lisifa kodwa siyabonga uJesu uyabuya zokulungisa lokho uyabuya zokulungisa lokho ahla kulungisa kuhle kulunga asambe balelela lapho sembali Revelations. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth has passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for his husband. Ekhaya lika baba kulezinto ezinyali lungisela indawo. Nxa
sifika singena khonapho ekhaya ezulwini. uJohn uzathi yena enye ingilosi yabuza ngabomoya yathi ngobani laba, imbuzo wathi ngowaziyo Nkosi, wasukuthiwa yibo laba. Sifike khona ngale singene samukelwe. Omunye obhalayo leBhayibheli lithi zwana uJesu ebuya esiza kuya ezulwini kuza kuba lokuthula swe, ngoba ingilosi zonke zizampelekezela ukuzothatha thina, ukuzothatha wena nxa okuka planet Earth sekuphelile. Nxa igemu Emhlabeni stadium isiphelile, uJesu ethungamela amawakawaka ezingilosi uzabuya azosithatha siyefika ekhaya ezulwini. Welcome to heaven and have a pleasant stay. Hlaba lo unzima yakhumbule emuva ngale abantu wayesithi nxa ufuna umsebenzi umdize wena ungaza kusebenza. uJombile ufuna umdize ukuthi uthola umsebenzi, ulunya lwabantu. Kodwa into enhle ukuthi Okwemhlabeni stadium kuzaphela. Okulandelayo intokozo ezalo Nkosi yethu Jesu. Asigijimeni sivaleni lapha, sivaleni. Kuthiwa lo muzwe yakucecile njengomakoti. Abaningi siyayazi imtshado, sasibe semtshadweni uyathola indoda ile sudu kuphela, ibopha ithayi, lezicathulo sokuphelile, kodwa umakoti uyabe lebouquet esandleni evalile, wabopha amanye amaflowers laphana, watshintsha hairstyle zatsheka zayale, bamchuna-chune, bamfaka isibhuda, bampholishe, bamdwebe, bamlungilungise. Lanxa esengena echurch kuke kuvalwe, basukuma abantu nxa esengena. Wonke umuntu nxa kungena indoda babonga ukuthi amen, bazithule. But nxa kungena umakoti labahlezi phansi bayasukuma bethatha amavidiyo ngoba umakoti wenza umtshado ube msonsela isigqoko, senza umtshado ube muhle. Nxa inyathele ngena so ubona abantu sebethabile. Kuhayo abantu bokuthi bazomchuna-chuna. Bhayibheli lithi lona kulento enhle, izulu uJesu qobo lwakhe sihlezi ngapha emhlabeni isikhala uthi yena akhathazeke inhliziyo zenu, ngisalichunela indaba eyabicece njengomakoti. Asambeni. And I heard a voice from heaven, from the throne, saying, look, God's dwelling place is now among men, now among his people, and he will dwell with them, and they will dwell with God. Nansenye into emnandi, isono sisiba khona eEden, sehlukanisa umdali lesidalwa. Icilongo lingakhala uJesu esebuya kuyahlangana isidalwa lomdali. Nansenye into emnandi kakhulu, isihlobo esithandekayo, uthi yena nxa umuzi wawusehla usize emhlabeni, khonapho uze emhlabeni after 1,000 years abangcwele bephakathi. Uthi kwazwakala ilizwi lisithi lona indawo kaNkulunkulu isisiba phakathi kwabantu. Enye good news nasi isihlobo esithandekayo yikubana komunye umnyaka kwelinye ilanga sizaqalisa ukuhlala siphile lo nkulunkulu ephakathi kwethu, siphile naye. Ngelanga uJesu uthi yena hayi ngiya kuBaba, kwelanga lani lizafika kuBaba angiyabe ngasaliceleli ngasalikhulumeli, ngiyabe selizihambela. Haleluya, selizihambela fike likhulume lo Baba. Fair likhangelane laye, likhulume laye. Enye into enhle kubana sobe sithandikayo emhlabeni kulama state house akufikwa, ngeke ufike njenge citizen yalelo lizwe oroba ibe ngakudindi into emangalisayo. But indaba enhle nansi ithi wena kwelinye ilanga i-state house ezulu siza kuba semhlabeni, uNkulunkulu aphile ahlale
ahlale labantu bakhe engelabo obodyguard anytime. Nxa ngifuna ukuyafika kuye ngifike ngixoxe laye ngoba ngubaba wami usezulwini. Emhlabeni sekudlule konke kule cilongo okumele likhali uJesu ezemasinyana. Khathesi umhlaba abantu bayakhuthazwa ukubana sivaccinate. Ngicela ukukunika lawo inselela uJesu engakabuyi. Zenzele ifavor, vuma izulu likuvaccinate ngegazi lakhe ukuze nxa likhali icilongo ube khona kule indawo enhle kangaka. Sesiphila noJesu, sesiphila la ephila lathi. Asigijimeni sedlulela kulokunye okwindaba okumnandi lapha sedluleni la. Right, kulokunye ade ngifuna ukuba lamanini kweqa sigijimeni la. Ya. Nanze indaba khangela nthi umuzwa wakho unjani. Sibanda lokwazayo umbuzo lo. Uthela uJohn ingilosi yasimtshengisa umuzi wawubona. Come, I will show, verse 9, I will show you the bride, the wife of the Lamb. And he carried me away in the spirit to a mountain great and high and showed me the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God. It shone like the glory of God. It was, and its brilliance was like of all the precious jewelry, like jasper, clear as crystal. It had a wall high there with 12 gates. Nankumuzi umduli wawumude uthi ngasengibona lamagedi angu-12. Kulawo magedi kubhalwe amabizo abantwana bakaJakobe. Lowo muzi uyi-perfect square. Nxa umeasure utena wawuyi-12,000 stadia. Now usukufaka ngama-kilometers 2,220 kilometers long, 2,220 kilometers wide, 2,220 kilometers high. Angikwazi ukuthi izitezi ezingaki ezingaze zifike 2,220 kilometers usiya phezulu siyaki. Ongawuchaya ilength yawo ilingana le width iphinde ilingane le height. Perfect square. Ilihlo alikubonanga. Yisithi le akula pothole. Thengibhala iBhayibheli lithi lona kuhlala kukhanya, kabadingi ilanga, kabadingi inkanyezi, kabadingi makhandlela, akudingakali ma-tower light, ngoba inkazimulo kaNkulunkulu iyawukhanyisa umuzi. Ubukhona bukaJesu buyawukhanyisa umuzi. Uthi yena nxa ukhangele lowo muzi clear as crystal. Its streets are pure gold. Licwebezela ngale ilihlo lizayela ukubone. Ithara yakhona ligolide pure gold. Angilazi kuhle, but ngale ukuhanjwa phezukwana. uJesu elungisa umuzi elungisela thina elungisela abangcwele. Uyesihamba phezulu kwegolide sihamba
phezu kwegolide inhliziyo zenu mazingakhathazeki kasikhulweni kuJesu. Okwemhlabeni stadium nxa sekuphelile nansi indaba emnandi sihlokutha nxa okwemhlabeni stadium nxa sekuphelile abangcwele bayanyathela phezu kwegolide. Okwemhlabeni stadium nxa sekuphelile abangcwele bazangena emzini olamasango angu-12. Kulamabizo abantwana bakaJakobe singena akula muntu ongasindisekiyo. ElikaRubheni likhona owalala lonina omncane. Lawa nomulesono abantu abangaba lenhloni bakuzonde ngaso kule gate ongangena kiso abantu abalolaka oSimeon likhona igate. So singakhathazeki singabi le ndaba lokuthi abanye abantu bacabangani. Okwemhlabeni stadium kungaphela sizakungena ekhaya singene kulelo city elamagedi angu-12 ama-foundation angu-12 kuma-foundation akhona foundation A1 ile litshe layo elandela ile linye ilitshe elingafana kulandela i-emerald kulandela i-jasper kulandelane kube sokubhalwa amabizo abafundi bakaJesu. Naye qhubeka waqambila amatsha khona amanye amabala khona ngikwanisa ukwabala mina. The great street of the city was gold, as pure, as transparent, like glass. Transparent, pure, like glass. Kwamangalisa le shabu ya mangana. Umuntu luzamangala inzalo kaAdam iyamangala ukuthi abesisithi izinto ezimangalisayo emhlabeni ngale pure gold yendlelwe emgwaqo kuyahanjwa phezukwa manje ngijime sambeni lapha awebe kumnandi abaliyo amabizo akhona zabe solo wabala. I did not see no temple in the city because the Lord God Almighty and the Lamb is Christ are its temple. The city does not need the sun nor the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is the light. Langa liyabe lingekho kwabe kukhanyisa umdala lo Jesu ekhanyisa ngenkazimulo yakhe sime phambi kwakhe singasafi sibona amanxeba sibe sesimbonga. Nxa ebhala athi yena inyembezi ziza kwesulwa kungasakhalwa. Nxa inyembezi sesulwe emehlweni abantu ngamanye amazwi futhi uNkulunkulu uyakhipha izinto ezisikhalisayo. Kunengi okusilimazileyo, kunengi okusilimazayo ngaphakathi, kusinengi okusikhalisayo kuso kwamalanga. uJesu uzafika kukhiphe sibe lentokozo engunaphakade. Ngabali iBhayibheli ubani umlimi asithembisa khona okunye kubongileyo sebesandikayo lo mzimba ofayo uyagqoka ukungafi singasagudi. uJesu abe sesithungamela asuke lathi phambi kwesihlalo sobukhosi sesigqoka imiqhele asithungamele siye kudla isihlahla sokuphila. Kuthiwa simiso esenta lapha kulomfula wamanzi okuphila siyahlangana phezulu silamahlamvu okuthi singawadla kuthiwa ngawokwelapha izizwe. Sithela amafruits ehlukeneyo lihlo kanti kubonana. Kwalapha nxa siloke sibhoda
sokuhlezi kube sokuvulwa iziphala kule mana ebekiweyo ezulwini. Ingilosi asoze zidle singakabuyi. Singafika iziphala bese sivulwa. Bese sihlala phansi. Zisiseve sidle. Nxa sisadla sidle. Enye into engiyibongayo ngoba iBhayibheli lithiwa sibese siphiwa lamabizo amatsha. Nxa kulento enye engani yasihlupha njengabantu abamnyama yikunika umntwana ibizo. Ayatshintsha amabizo. Ngicela ukuqamba amanye ungalimali ungabunyatheli khona. Sipho ukuqamba amanye amabizo azatshintshwa. Sincenga impilo liyatshintshwa. No matter isikhiwa ngesindebele akulanda. Ayatshintshwa. Siphiwa amabizo okuveza ukuthi singabanqobi lapha emhlabeni. Okuveza ukuthi safelwa saqhubeka sibambelele kuJesu. Amabizo aveza ukuthi sagulelwa saqhubeka sibambelele. Lathi sagula saqhubeka sibambelele. Saswela sazondwa saqhubeka sibambelele. Sibese siphiwa amabizo aveza ukuthi singabanqobi ngoKristu Jesu. Sorry, nxa isipheli 1000 years. Bible lithi umuzi lo ususehla siphakathi wehle so obhala uthi wasebona ingilosi siyathinta iMount Olivet yavuleka so umuzi wehla wahlala kuplanet Earth abesebhala thena amawaka ezingilosi sigqoke lemiqhele lathi sikhonapha la ukhona kumele ube khona sonke sibe khona ngoba uJesu thena kuMateyu iziko igehena lilungiselwe uSathane lengilosi zakhe. Mina lawe silungiselelwe lo umuzi, silungiselelwe izinto esingazake sizibone, silungiselelwe izinto esingazake sizizwe, silungiselelwe izinto esingazake sizicabange, singene phakathi siphile loKristu. Kumele ube khona, kumele ngibe khona. Nxa Okwemhlabeni stadium sekuphelile kumele wena lami sibe khona ekhaya ezulu. uJesu asisize, uNkulunkulu asiphathise. Nguye indlela yensindiso, nguye legazi elihlambululayo, sibe khona ekhaya ezulu. Umlimi asiphathise, umlimi asenzele kuhle. Akula muntu, akula organization engasinika intokozo ngaphandle kokubana njengoluntu samukela uJesu njengosomsindisi, sibe sesilindele ukuza kwakhe kwesibili, sibe sesithola impilo engunaphakade lempilo lokuthula lentokozo. Ngoba khona kumele ngibe khona, umlimi asiphathise, asicimeze nesikhulekene. Baba olungileyo osezulwini, siyabonga ukuyasithanda, sincedise njengoluntu ukuthi sibe khona kuleso simanga, sibe khona kulowo muzi, samukelwe kumangalise iuniverse yonke. Sigcina emseni wakho uhlala insuku zonke ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.